Banang penklan ya kesencar kadar hapo kebriu hinyau tram, kesenjuk kirang ba kur kebriu hinyau tram, kila pentip pat ba bat khot bat wer ya barok kidor bar shnong, kiseng samla bat seng longkmi, kibahap hapo ke jingpet jingmi jong ke Khasi Hills Autonomous District Council, banwan syakador bar ikhtiar ba jong kebriu hinyau tram, kaban long ha khat pra tarik minta ubnai kila lingkot arja arpusan Madan Polo, kabala khot penlong da ke KHEDC. Nakaliang uba Arvind Sutanga, Working President kirang ba kur uloong ba kani ka dorbar, kadai ban pinkup bor ikipat ba ling ba ki an jong ka District Council, kata bala tip ka Khasi Hills Autonomous District Administration on Elaka Amendment Act arja arpulai, bat ka weipat ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act arja arpulai. Shushu nakaliang upresiden kesenjuk kinong senchar shnong kabri hinyau tram, uba RL bla uloong ba ke jingkemen ka bakraw ya ke jaj benriu, lingba ke jingwanra da ka KHEDC yikite ki artli ki an, kabade hadien nyo pu arsnem balala ban penlong yikite ki an. Ba khapra tere kanong kadorbar ikhtiar padba Balakot dekat Khasi Hills Autonomous District Council. Kawan kadi kedorban berkumpul ya kita bang. Kawan aku dekat Constitution dari India. Kita tahu ini kian. Kita busuk ini kendor jadi ai. Ban keren saya kira ya bor jadi stop kabor jadi seng kedai seng longkami ban igi seng sama bat kam tamai igi rambakur de haga ni khapra tere kajing kerpat kalomba kipai ba kiri notoi kumbalabu nomor kani kajing kedua lam jong kajai beriu kabudon sikini kita kasih hapo kajing senca jong Khasi Hills Autonomous District Council bagi kur kisah longkbi kisah sama ban kisah pinjaman kata kasih bagi walang akan nongren jauh cai nongren dan pelang ai ke hidon kami jing sau ko benar kami kasin kada haji sya ke jing perslam ni ki an kami ke babun se ni ke dis council ni lap ba ki perslam dan sai ni ki an temyo dan petrekan ki te menta pada kadai ko kami kasin bau ni gubernur Bang Syuan kumbai thui balap mentamba usai ni kimikian. Dia kata ki election kata kam dan jingmut hal jingsa. Nomor kadi ka jingsam saki pai ba kari. Ya ki an ki ban yadai ki. Kam dan kata ki jingmut ban ong kadi ka politics na nomor laga pipai. Ya kata ki isi ke badang te hang te ki lai song lah. Ndai tang MPP, ndai tang Congress, ndai tang UDP. Pindapat kaji kita hilang tadi bat ruling bat opposition aji sam dan parti nanti ya dipikir ni kata kumpul om CM nado pastan pilai gitu statement jong CM ro omba ni ala election ni parti nga anda nilai wan hapo dis council ni train ke bentar ke cai benri tapi kalau pausai ba kadang ke jintrai dengan bentar ke cai benri ya ke election banwan kali hadian ke arpunyo kin declare mental ni part declare te kali hadian arpunyo ba ai pat ba unsap perkat usai je di kita kandidat kibu ibet dan sekri ke jai menteri kiba suatu ya ke seksibel kiba suatu ya ke jing kodor jang ke jing perekam hapo dis council ngkai dengan rai ki an banyadai ke jai menteri dan kentiu dan pendrai pentar ya ke jai menteri senong ga beri nyau trap ngimla ban siukul yang ya ke Khasi Hills Autonomous District Council ladam day na kaki HDC kaba yalam lenti kaba bay yiki jinglot ke jingsap banyalik che Supreme Court katang ngilakot ngimdan chu gidor basno henry day hapo ke jing yalam jong ba PNCM ha to kapor ngaruk kum legal hai I Bayarwin kum legal advisor day lamba kini kiba yalam yangi support Delhi banyalik support Supreme Court bagi saya yo ya ka order dengan Supreme Court bat ngilap ban function kum bangilong haduk kan kapor Tina kata hak bedai bat kasik schedule
pi la bakawan no ko COVID-19 henry ka last meeting bakawan ka joint parliamentary committee namenta ka amendment jong ka 6 schedule kade haka ar puterik jong bana December jong ka snam ar hajar khat khandai ti ka sakut no tu ka kam one no COVID ti ngirang kami nanti ba hakne ka dorbar telang menta bakin table biang ka sesi sen hapo parliament henry kamshim la urlong henry ngi trei langbat ki wai ki district council ro barosh potli district council hangni but kumbla ong ba Erwin ngilas ngongo bakala dei ka por bangin donno ki state chapters ki ba pair namenta ki district council ke pair ngin donno ka jong state chapter mar ka culture ka ayu ka riti sanchar ke jongi ka custom ke jongi kaya pair na ko wei pat but khamtam hakini supposedly district council ditang halai tali district council ki ba ngi shim ya ka maternal society kini ki wei kim dai Ishim jait na kame na ta daw ngi school dai ba ngin dawano bangin don ka separate state chapters hapo ka amendment jong ka 6 schedule